Y te toca, amén. Li vini la touché ou. Y cuando me esté un toque del Señor, ave majinta. Même on besoin toucher Seigneur matin. Vamos a ver unas palabras de Apocalipsis capítulo 9, Révélation versículo chapitre 20. 9, verset 20. Tú les de manera ordenada, no está repartida en clase. Révélation chapitre 9, verset 20. Alabanza al Señor. Lo importante para tu etata en mama nang, L'important pour toute maman, tout Oui. papa, bo mucho nan chiquito orando bien iglesia, pour petit qui ti moun qui petit yo, les venir l'église, wak pe bien con su palabra, amén. gardez bien pour venir avec Bible. Wak pe bien con su Bible. Gardez bien pour venir avec parole. Gloria al Señor. No estás nos best, pero bosan también tengo que bosan parte, alabanza al N'a Señor. fait tout ça nous capable, mais nous même nous besoin faire partie pas. Lo mínimo que mucho me se tinta un Bible. Minimum que ti moun yo besoin gagner, c'est une Bible. Apocalipsis 9, Révélation chapitre 9, versículo 20 y 21. Mi hermano tiene. Nos guarda un tique orden y tras, pero después nos lee la palabra del Señor. Si quiera para Dios, me gente, aleluya. continue louer bon Dieu la matin. Un precioso cadena de oración que nos estaba latín. Une chaîne de prière précieux nous te gagner. Estaba de presencia del Señor. De santé présence Seigneur. Tiro manco aprovechar más una hora, 2, 3 horas. Gain frère qui profite plus que une temps, plus que 2 temps. Amén. De momento nos vamos a aprovechar para nos llenar los meses del Señor. Et ce Amén. moment ça pour nous profiter plein nous avec Seigneur. Nos continuamos semana Lina está back na casa. Moi content ouais Céline a retourné encore dans caille. ¿Todo fue bien? Más o menos. Después usted me cuenta, alabanza al Señor. Revelación 9, 20, 21. 20, 21. ¿Lo mantiene? No se le hace palabra de Dios, de nombre de Tata, de Yu y su Santo Espíritu. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Nous prenons les paroles ça dans nos papa avec petit là avec Saint-Esprit. Malgré ça, reste moun sur la terre yo, ça qui pas mourir en bas calamité ça yo, pas suspend adorer Satan avec idole fait en l'eau, en argent, en bronze, en roche, au soir, en bois. Idole qui pas ka ouais, qui pas ka tendre, qui pas ka marcher. Oui, à tout ça, moun sa yo pas changer, Jean yo t'a vivre là. Yo pas suspend touye moun, fait magie, la koyo na immoralité ak volo zafé moun. La nos van ora, presta Dios su palabra y Aleluya. nos vida y Dios bendicionarnos a ver majinta. Nos van santos por elevar oración aquí na Señora. Alabanza a Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Todos levantemos nuestra mano arriba y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Amante Dios y Padre Celestial que moras en las alturas. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu grandeza, por tu gloria, por tu maravilla. Gracias una vez más, Padre, porque tú has permitido que estemos aquí en tu casa, Padre, adorando, bendiciendo tu nombre, glorificando tu nombre, Padre, pidiéndote en esta hora, Señor. Aquí está tu pueblo pidiendo en esta hora, Señor, aleluya, que tú hables a cada uno de nosotros a través de las palabras, Espíritu Santo de Dios, que esas palabras lleguen a nuestra vida como martillo que quebranta la piedra en esta hora, Padre, y que sea tú hablando a cada uno de nosotros, cambiando lo que tenga que cambiar en cada uno de nosotros, Padre. Bendícenos a través de ellas. No te pido que la bendiga porque ellas son benditas, Padre. En el nombre de Jesús te pido que nos bendiga a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Amén. Duran por cinta. Nous capable chita bien-aimé. A ver majinta. Alabanza al Más Señor. bien. Nos está traduciendo na español, para atrás en español. De c'est espagnol traduction. Pues los hermanos de habla hispana pueden repartir los audífonos. Amén. Acontecimiento de último tiempo. Bagay qui gen pour passer dans dernier temps. Gloria a Jesús. Y no estoy contento y mira, nos manca la y me medio no sabe. Nous content matin ouais c'est là dans mi temps nous la matin. Gloria a Dios. Alléluia. Y nos van sigue con el estudio aquí. Nous allons continuer avec étude ça. Ya, entonces nos tiene máquina buta camino por lanta. Si boté una pregunta, botas así de máquina aquí. Amén. Entonces, Señor para siempre. Si vous avez une question pour poser côté ouais micro yo camper va lever aller dans micro. Nos van a recapitular rápidamente Nous allons repasser rapidement
E mi appunto, ma Mariangela, quanto parti non sta dividi revelazione, il book di revelazione? In quanto parti non sta dividi il book di revelazione? Combien parties nous divisées? Gloria a Jesús. ¿Me llamas? Tem 3 partes. Amén. Mana Soraida, una nos da hanya repartición de book aquí. Não está aí. ¿De qué parte no está en él? De Bible. De Apocalipse. Amén. Pero no una de Apocalipsis. Mano Elías. Una de Apocalipsis está en repartición de book de Apocalipsis. Écoutez, nous joignons Versículo 1 y 2. Está costan cutar. No, no. Hermana Sara, gloria al Señor. Alabanza al Señor. Tem capítulo 1, versículo 19. Amén, chapitre hermana. 1, verset 19. Nós estamos repetindo para um par de mancaba. Ça fait combien de semaines après répéter li? Em capítulo 1, versículo 19. Chapitre 1, verset 19. E na nossa divisão de book de revelação. C'est là nous avons une division livre révélation. Amém. E agora dividido em 3 Il est partes. divisé en 3 parties. E costan como Amira. Et bagay que weyo, E costan Kuta. bagay qui la kunya, E costan que último lugar depois de costan aqui. bagay qui pour arriver après ça yo. Nós vamos ver ali. Vamos ver cada parte na qual capítulo lanta encerrar. Dus, e costan como Amira. Na qual capítulo nós estamos aqui? Tem capítulo 1, Amém. 1 com 2, Las cosas que has visto costan como Amira. C'est bagay. Capítulo aqui, 1 ou 2? 1, Abrir? 1, Capítulo 1, Chapitre amén. 1, Las cosas que son de costan kuta. bagay qui la kunya qui a passé. ¿De qué capítulo? 2, ¿Quién puede ayudarle? Hermana Josefina. Capítulo 3. Hermana Sara. Capítulo 2 y 3. Capítulo 2 y 3. Chapitre No está 2, allá. chapitre E 3. costan kutaya. E carta na escribir na igreja, amém? Lettre qui écrit pour l'église yo. Esse aí está capítulo 2 e 3. Chapitre 2, chapitre 3. Amém? E costan colocar depois desse aqui, não? Quem Bagay sabe? qui pour arriver après ça yo. De que capítulo nós está esse aqui, não? Dans quel chapitre nous joignons? Gloria al Señor, Cristo vive. A su nombre la gloria. Hermano Joel. Sí, no capítulo 4, de 19. Amém. Capítulo 4, teco 19. Chapitre 4 qui vient dans 19. Nós está costan colocar depois desse aqui, não? Nous joignons bagay qui pour passer après bagay qui la kunya. Que também over de grande tribulação. Bagay qui pour passer dans grande É tribulation. importante para você compreender o book de Apocalipse. C'est important pour comprendre le livre révélation. Hein. Para o mínimo você Pour nous pour capable connaître tem que parte não é word dividir. dans quelle partie yo divisé. Amém, irmão? Capítulo 4, teco 19. Chapitre 4 jusqu'à 19. Já a igreja não tem mais. L'église pas plein encore. Capítulo 4 é trono de juízo. Chapitre 4 là c'est fauteuil jugement. Amém. Caminha tudo juízo não também vai executar. Côté que tout jugement pour exécuter. Capítulo 5 é capítulo de book sellar. Chapitre 5 là c'est chapitre côté livre là fermé. Se você ser na casa, você mira que Juan mira book de son sentar de trono. Si vous lisez la carrière pour côté que Jean te une qui dans ce fauteuil là, De book de juízo não. qui c'est le livre jugement yo. Amém. Apocalipse consiste de quanto série de juízo. Combien de séries de jugements Apocalypse révélation qu'il y a là-dedans? Mas Mercedes sabe quanto série de juízo? 7 séries de juízo. 7 séries de jugements. Quem está em outro contexto? Quanto série de juízo Apocalipse consiste de Manassara? 3 series de juicio. 3 séries de juízo. 3 séries de jugements. Amém. E nós chamamos Juan de Deus. Kiko é série de juízo na que está. Série de jugements ça qui ça yo yé? O Kiko doro simbolizar. É promete série tá é. Tá é. Hermana Josefina. Sello. Amém. Scellé. É promete juízo é sello não. Premier jugement c'est scellé yo. E tem 7 sello. Et il y a 7 scellés, 3 séries de juízo. 3 séries de jugements. E cada juízo Chaque jugement tem 7
juicio boy. gen 7 jugements en bas yo. Nós tem seio nan, Nous gen scellé yo là. depois nós tem Kiko. Après qui ça nous gen? Mana Crisma, que sorte de juicio vem depois? Não? Hermana Sara, tem mais, irmã Sara mais que não se passa dentro. Depois está bem? Es nandi et trompet nang. É trompete nan, é juicio de trompete nan. Jugement cléon yo ou bien trompette. Na deri duas partes de grande tribulação também é juicio nan de E copy nang. é copy nan. La Amen. deuxième grande tribulation a venu jugement godé yo. Rapto de igreja Enlèvement de l'église, é juicio de seio nan, jugement scellé yo, 7 seio. 7 scellé, Depois é trompete nan, après trompette yo, 7 trompete. 7 trompettes, E depois também é copy nan. après a venu godé yo. Deri duas partes de grande La tribulação. deuxième partie grande tribulation Amém. 7 copy. a venu 7 godé. Aqui está mesmo coisa. Là, c'est même bagaille là. Revelação está esse man último 10 semanas, 70 semanas de profecia de Daniel. Révélation, c'est semaine dernière semaine, 70 semaines dans la prophétie de Daniel. E semana profético está 7 anos. Et une semaine prophétique, c'est 7 ans. Amém. É rapto de igreja. Enlèvement de l'église, E na cristiana nga vai. la chrétien au bralé. É promessa de juízo nante. Seios nan. Premier jugement, c'est Léo. Cada vez que seio wado destapar, quitar, Chaque fois, yo été yon scellé, está apresentar cavalo aqui na terra. yon cheval présenté sous terre. Ando cada cavalo está representar juízo. Et puis chaque cheval voulait dire yon jugement. Depois se trompete nan, Après Cléon yo, que também está juízo. qui c'est yon jugement. E na metade de grande tribulação, Et puis dans mi-temps grande tribulation, anticristo lo reconstruir o templo lá na Jerusalém Antéchrist pour reconstruire le temple dans Jérusalem. e lo botar uma imagem no templo La mettre une image dans le temple. e uma imagem que lo propria. Une image qui est pour parler. Amém, irmão? E de duas partes também é cópia, não? Deuxième partie a venir Godéo, E na final dans fin, é Armagedon, Armageddon, é guerra mundial. guerre mondiale, Que toma lugar aí na Médio qui Oriente. est un prophète dans le Moyen-Orient. Alabança ao Senhor. E na guerra mundial, Dans la guerre mondiale, ça, nós também Jesus lo vini em sua segunda venida. nous parlons que Jésus est pour retourner dans le deuxième retour là. Amém, irmão? E na no final de grande tribulação, Et puis c'est là, dans la finale, grande tribulation, vai ter juízo de nação. pour aller un jugement nation. Yo. E ainda na qualquer na vida, Mon yo qui gagne la vie toujours, lo tem juízo over binan. a venir un jugement pour eux. Amém? E na nós também trobe, é seio nan, Là, nous sommes scellés, yo, é trompete nan, Cléon, yo, cada tem juízo. chaque une gagne un jugement. Amém? Aqui nan é promet trompete, Là, c'est premier Cléon, hein, tá racha com candela, tá cair terra. qui c'est à côté que Rochap sont tombés du feu dans celle-là. Ele dois trompetes. Deuxième Cléon, hein, Nós também lá com estreita cair rebela mão. nous voyons les étoiles tomber dans la mer. Ele três trompetes. Troisième Cléon, hein, Estreita cair dentro água nan, assim na marca, venenana, mata o piende. les étoiles tomber dans l'eau, elle a empoisonné, tué tout le monde. Assim na seguir vai. Amém? Et comme ça, elle a continué. E dele duas partes é copina. Deuxième partie, c'est Godéo. Alabança ao Senhor. Tudo isso aqui nanda que informação nan, Tout ça, c'est information, yo. é sorte de juízo nan que lo bing ribatera. Et qualité, jugement qui pour venir sur terre. Nós estamos no capítulo 6, caba. Nous faisons déjà chapitre 6 là. Primeiro costo apareceu cavalo branco Premier bagage qui paraît, c'est un cheval blanc com ginete ribaje avec un monde sous lui que representa é anticristo. qui représente Antichrist. No Cristo, C'est pas Christ là, pero anticristo. mais c'est pas É Antichrist. testigo nan Jeová que era que eta é Cristo. Ah, témoin de Jéhovah, je crois que c'est Christ là. Capítulo 7, Chapitre 7. tá intermesso, C'est un intermédiaire, pausa, une pause, amém, parênteses, une parenthèse. e de nós tá informação over de 144.000 anos que tá guardado ceia, Et puis là, nous jouons l'information de 144 000 qui sont sociaux, les temples. anto informação over de estudando do salvar de grande tribulação. Et puis information qui parle des gens qui pour sauver dans la grande tribulation. E 144.000 anos guardado ceia no começo de grande tribulação, 144 millions qui sont sociaux dans le commencement de la grande tribulation. ando só salvar e matar, tá mais bem, mais meio na final de grande tribulação. Et puis ça, yo, qui sauvé pour aller plus, ou bien qui tué pour aller dans mi-temps ou bien dans la finale de la grande tribulation. Depois está no capítulo 8 Après, nous jouons le chapitre 8 là, de Revelação. dans la Révélation. E nós assim capítulo 8 de trompete nan, Nous faisons chapitre 8 là, qui c'est Cléon yo. capítulo 9 nós mira é juízo
demônio quando saiu fora de abismo. Nous jouons dans le chapitre 9 là, démon yo mauvais esprit qui sorti dans gros fond hein, Amém. Para vir riba terra, qui vient sous terre. demônio na maneira da coche, Démon yo tant que cricket vet que vai tormentar a humanidade qui pral tourmenter l'homme de uma maneira terrível. d'une façon terrible. Lo haciendo não roupa dolor Il pral faire un pile douleur e hasta não salvar, lo sofre juízo, lo sofre daño de demônio aqui. même ça qui sauve gen pour joindre souffrance démon ça yo. E no versículo 20 da Bisa, Dans verset 20 il dit com a que tu recostas ei, et avec même tout bagay ça yo, que tem morto rond o mundo, gen te gen la mort dans le monde entier. mas que 1 milhão de gente a morrer, Plus que 1 million moun mouri, toch ainda não arrependido na obra não. malgré ça moun yo pas repenti de méchanceté yo. Botar é estranho? Vous joignez ça étrange? É algo estranho? C'est bagay étrange lié? Por que é estranho? Que porque sabe de coisa estranho? Pour qui ça lié étrange? Porque de coisa estranho. Mano Juan, usted dijo que es extraño. ¿Por qué es extraño? Que no se arrepintieron. Pour qui ça lié étrange? Parce que yo pas repenti. Porque no quieren obedecer. Pero ¿por qué es extraño? Hermana Tabita quiere decir algo. ¿Por qué es extraño? Aleluya. Ellos no quieren obedecer y no quieren someterse bajo de la palabra de Dios. Pero yo dije que tantas cosas que pasaron, los juicios, señales, y no se arrepintieron. Yo pregunté, ¿es extraño? Ustedes dijeron, sí que es extraño. Yo pregunto, ¿por qué es extraño? Para mí no es extraño ¿No es eso. extraño? No. ¿Por qué no es extraño? No es extraño porque ellos han endurecido su corazón para Dios. Y mientras su corazón esté endurecido para Dios, ellos van a mirar las cosas que están pasando como que no se lo merecían, pero se lo merecen por el endurecimiento de su corazón. Amén. ¿Alguien más que quiere decir algo? Hermana Mercedes. Amén. Que en los últimos días la palabra dice que el que sea inmundo será mucho más todavía. Amén. Entonces, para usted no es extraño que no se arrepintieron. No, para mí no es extraño eso. Porque ellos se van a... Y Dios también va a confundirlo. ¿Cómo se dice? Que el que oye no oiga, el que... Gloria a Jesús. Amén. Hermana Mercedes. Gloria al Señor. Alaba al Señor, iglesia. Gloria a Dios. Señor Mateo. Sí, Señor, para mí es extraño porque le fue predicada la palabra, porque Dios nos mandó a predicar la palabra a todo el mundo, y si le predicado la palabra y no se arrepintieron, pues son problemas de ellos, ¿no? Pero es extraño. Es extraño. ¿Por qué? Por eso, porque le fue predicada la palabra y no escucharon. Pero Pienso. hoy día es lo mismo. Mais je ne dis à ces mêmes bagailles là. ¿O no? Así es, así es. Orkanga pasa na Saint Martin destruir mata gente que tu recena. Le cyclone qui passe dans Saint-Martin, touiller, détruire tout le monde ça yo. Qua de nós aqui na akwe culpa. Qui laisse dans nous mêmes là qui range kono. Qua gente do mundo abisa Qui laisse dans monde ça qui dit México macho pene mesa muri. Mexique il y a un pile monde qui mourit. Amém. Barranca bem fora zero. Gros os sorti sur monde descend en bas. Terra sacudi. Terre souquée. Baixa edifício na boa e mata macho gente. Yo jeté paquet gros cas édifice tout y a pile monde. Tá tem gente que abisa ela me busca Deus. C'est quelqu'un qui dit qui t'aime chercher bon Dieu. Mescos semana reina. Mescos tem grande tribulação. Même j'en grande tribulation. Amém. Assim ela lo queda dentro da situação. C'est comme ça mon a prêté dans situation yo. Mas quanto sinal que Deus dona para sua misericórdia, Que soit combien signe bon Dieu by par miséricorde li. e renda ainda queda dentro da coisa. Tá pensando a Bíblia da bisa nós. C'est ça la Bible dit non. Miu se você escuta, Petite moi si vous tendez, mistério mi palavras, você Se o- escuta mi voz, si vous écoutez voix moi, não endurecer o coração. pas fait que vous dit. Se você persistir na rechazar a palavra, Si rechazar a vous palavra, persistez rechazar a palavra, refusez parole là, tá em momento que a palavra não está sendo nada mais. après un moment que parole ça pas faire rien encore. Tem momento que a palavra está sali e não está tocado mais. Après un moment que parole a sorti, il pas touché Mas só encore. porque ela rechacei também endurecimento do coração. Parce que vous tellement refusé le trop qu'on y a vinn qui ont dit dans cœur. Hermana Reina, después nuestro hermano Ángel. Sí, para mí es
que la palabra de Dios dice que nosotros no debemos de sorprendernos por nada de esas cosas, porque todo tiene que ser cumplido. Y dice la palabra de Dios la palabra de Dios se cumplirá como está escrita, y no debemos de sorprendernos por nada ni encontrarnos nada extraño. Amén. Pero es extraño para sombra. Li étrange parce que Lobo visa, mira quanto coisa está passando. Regardez combien bagay ka passé. Mira quanto coisa sobrenatural está passando. Regardez combien bagay surnaturel ka passé. Anto que não visa, não bem bem. E eu acabo refletir. Não pode reflexionar. Eu acabo reflexioner. Visa, uau. Eu digo, uau. Mira quanto coisa está passando. Regardez combien bagay ka passé. Mira quanto ele que busca morto a rua e foi não. Regardez combien bagay chercher la mort courir quitter yo. Com o mundo ainda sofrendo de mesmo juízo não. Comment dans le monde entier eu souffri même jugement. Mira quanto señal no cielo. Combien signes dans ciel là. A informação over 144.000 não. Information de 144 millions. Lobo visa. O va dire. Não lo pode bem. Eu capable de réveiller encore. Parce que a misericórdia de Deus. Parce que c'est miséricorde bon Dieu. Pero me avisa. E eu lhe dis. E me nosso irmão Juan avisa. E já que foi Jean dia. Que não é injusto, lo virá aún mais injusto. Monde qui justice jusqu'où il y a venu plus injuste. Ora Deus trata cubo. Parce que ele é bom de traiter avec. Reaccionar. Besoin reaccionner. Reaccionar no chamado de Deus. Besoin reaccionner na appel bon Dieu. Se tu chamado no altar. Se tu appel devant l'autel. Deus a papel cubo. Bon Dieu parler avec. Assim. Fel. Ou se você seguir dentro obstinação. Se você continuar na obstinação, se você seguir dentro orgulho. Se você continuar no orgulho, dentro persistência. Na persistência. Tá algum dia que Deus está pensando, maneira bisa Efraim. Para ali um momento que bon Dieu dit même Jean de Efraim là. Efraim. Lagenuma. Quitter, vai quitter. Esse não perde tempo mais com ele. Qual besoin perder temps avec. Então nós não quer pensar na nossa vida, amém? E puis não parle pour bagay ça arriver non. Seguir tá sensível para Deus. Continue besoin ser sensível. Seguir abrir o coração para Deus. Continue ouvir cœur pour bon Dieu. Não ser o coração. Pas fermer cœur. Parce que ora Deus bisa, tá basta. Parce que le bon Dieu dit suspend. Não tem oportunidade mais. Pas opportunité encore. Samuel a llorar para Saul. Samuel te crié pour Saül. Llora dans Deus. Il criait devant bon Dieu. Deus tem que dizer que da llora. Bon Dieu dit jusqu'à là suspend crier. Ni oração de gente. Même prière aucun monde. Ni de igreja. Ni l'église. Ni de mama. Ni maman. Ni de tata. Ni papa. Ni de abuela. Ni grande. Não te ajuda mais. Ni pas aider encore. Mas tu não oportunidade. Moi bali opportunité. Ele endurecer seu coração. Mais il fait qu'elle vienne dire. Amém, irmã? Entende que é oportunidade. E puis les opportunité. Pero não quer rechazar a palavra de Deus. Quer rechazar a palavra de Deus. Il refuse pas le bon Dieu. Até o momento. E puis il y a un moment. Como mestre lá que o coração endurece. O même fait que vienne dire. Hermano Ángel. Gloria a Dios. Sí, como estamos viendo, gloria al Señor, esos hombres, viendo como tanta mortandad y tantas cosas en esos tiempos que acontecían, gloria al Señor, ellos decidieron cerrar su corazón, porque ni aún así, gloria al Señor, ellos dejaban de adorar a los demonios, gloria al Señor, y a sus estatuas de bronce, gloria al Señor, y de madera y de piedra, gloria al Señor. Ellos cerraron su corazón a Dios para seguir haciendo lo que estaban haciendo, gloria al Señor. Amén. El capítulo 10. Chapitre 10. Gloria al Señor. Nos toca el capítulo 10, versículo 1. Nous allons regarder dans le chapitre 10, verset 1er. Alabanza al Señor. No semana dilia por esa, capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10. Chapitre 10. E parte do capítulo 11. E parte no capítulo 11 lá. Tá parênteses. Que parenthèse. Intermesso. Que intermédiaire. Pausa. E pause. Do book de Apocalipse. O livro Revelação. A parte que o tema tá que complicar. A parte que o tema não tinha compliqué. Nós também mira que é costa não só de turbiar em sequência cronológica. Não é um bagulho que toujours arrive na façon chronologique. Amém. Deus só turbiar é costa de um lugar. C'est pas chaque fois bagulho toujours passé. Conforme o tempo que ela passa. C'est longtemps qu'il passait. Tem coisa que passa na final. Aquele bagulho passé na la fin. Nós também no começo. E puis nous avons no commencement. E a parte de 6. E a partir de ça. Tem parênteses no book de Apocalipse. Tem parênteses no livro Revelação. Amém. Explica algo que explica bagay. Houve de juízo o sujet de jugement. Houve proteção contra o juízo. Proteção contra o jugement. A também explica algo. E ele fala explicar bagay. Que nós estamos na final. Que passe à la fin. Amém. Ou bien na mi-temps. Tá pensando estar bom atento para compreender o book de Revelação. Vous savez bien sûr attendu pour comprendre le livre Revelação. E capítulo 10. Chapitre 10 là. Tá parênteses. C'est parenthèse. Amém. Pausa. E pause. De acontecimento não. Não bagay
pausa de acontecimento não, Yon pause nan bagay yo ki gen pou pase. para explicar algo, amém? Pou expliquer yon bagay. É maravilha, versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Capítulo 10, please. Amém? Capítulo 10 está um parênteses. Chapitre 10 là c'est une parenthèse. Alabança na Senhor. Nós para não botar para nós. Alléluia. Ele é de 4 parênteses. Et quatrième parenthèse. Amém? Ele é de 4 pausas de palavra do Senhor. Quatrième pause dans parole Seigneur. Dos capítulo 10 e para o capítulo 11 está de 4 parênteses. Eh bien, chapitre 10, chapitre 11 là, c'est une quatrième parenthèse. E primeiro parênteses nós ainda em capítulo 7 de Revelação. Première parenthèse, il y a chapitre 7, Révélation. Amém? Inteiro é capítulo 7. Tout chapitre 7 là, Está intermesso. c'est un intermédiaire. Amém? Está entre de 6 e de 7 sello. Entre 6 et 7e scellé. E parênteses é de capítulo 7. Et parenthèse, dans chapitre 7 Está ça, para revelar algo. Não houve juízo não mês, pero para guardar proteger contra dinan. c'est pas pour jugement yo, même c'est pour protéger contre le jugement yo. É de 2 parênteses. Et deuxième parenthèse là, Nós está aí na capítulo 8, versículo 3 até 5. nous jouons chapitre 8, verset 3 arrivé verset 5. Amém? E não está é de 2 parênteses. Là, et deuxième parenthèse là, Nós atender amplamente caba. nous parlons de lui-même pleinement déjà. É de 3 parênteses. Et troisième parenthèse Tá là, versículo 13. c'est verset 13. Amém? E trompeta promete para horrível. Et premier cléon yo terrible. E de parênteses aqui está vista que esse trompeta de seguida mais terrível ainda. Et bien, dans parenthèse, ça allait dire l'autre cléon qui vient va plus terrible toujours. É de 4 parênteses. Quatrième parenthèse là, Tá capítulo 10. c'est chapitre 10 là. Amém? E parênteses aqui está entre de 6 e de 7 trompetas. Parenthèse, ça c'est entre 6, 6e et 7e trompette. Dus é de 6 trompetas a zona. Et bien, 6e trompette là sonné. E prometo de 7 trompetas zona. Et bien, avant premier trompette là fait sonné, Tem certa informação. il y a une série d'informations. Amém, irmã? Irmã, compreende aqui está parênteses? Nous comprenons que ça qui est en parenthèse. Sí, pero lo que expliqué, que paréntesis, intermeso, pausa. Ça que nous expliqué, il y a un intermédiaire, il y a une pause. Más o menos una pausa porque se escribe y se encierra. Amém. Tá botar explicando o qual está passando. Pero está detenido. Ça qui a passé. E de repente, Está detenido. sim, Sans attendre, nous faisons camper. para explicar Tá certo. algo, Pour expliquer un bagage, para entender melhor. pour Así comprendre es. plus bien. Amém? Isso é um parênteses. Ça, c'est le même qui parenthèse là. E capítulo 10 é um parênteses. Chapitre 10 là, c'est une parenthèse. É o primeiro evento que o capítulo 10 está a relatar, Dans le premier bagage que le chapitre 10 a parlé là, está tomando lugar de um futuro. il y a pour se passer dans le futur. Pois o qual ele explica aqui não, Et bien, ça va expliquer là, não também acontecer em momento aí, il va le passer dans le moment ça, pero mais de um futuro. mais plus dans le futur. Amém? E essa aqui nós suceder riba renter e planeta. Eh bien, ça va passer sur toute planète là. Essa aqui está na final de grande tribulação. Ça, c'est va dans la fin de la tribulation. Ora Jesus toma posição de terra. Là que Jésus prend position sur terre. Amém? E é para dizer aqui está cobre 2 eventos. Parenthèse ça, il a couvert deux bagages. É segunda vinda de Jesus Deuxième retour Jésus a, e é 2 testigos. et puis des témoins. De grande tribulação, lo tem 2 testigos. Dans la grande tribulation, pour gagner des témoins. Também a misericórdia de Deus. Même Jean, tout c'est miséricorde bon Dieu. Amém? E ele explica na final de grande tribulação, ora Jesus lo vini. Il expliquait tout dans le final, là que Jésus vini. Na semana diga por esse versículo me mais trobe. Sí. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. A descrição de ángel aqui, Eh bien, description dans ça, para mim humana quem está? pour nous-mêmes, qui laisse lier?
Cristo. Christ là. Miguel Ángel dice que no. Miguel Ángel dit ¿Por qué no non. se Miguel sienta dit más non. adelante para compartir en el micrófono? Porque en Facebook no le escuchan decir Cristo. Hermano Polanco dice Cristo, hermano Miguel Ángel dice que no. Frère Polanco ¿Quién dit más? Christ là, frère Miguel dit non. Qui laisse encore? ¿Quién es este ángel? Este ángel. Jean ça, qui laisse li? ¿Y por qué? Et puis pour qui ça? Gloria al Señor. ¿Nadie? Personne? Alabanza al Señor. Hermana Tabita, ¿por qué? ¿Di cuenta Cristo Jesús? Porque Él fue el que caminó sobre las aguas. ¿Y Pedro no caminó? Pedro también caminó, pero se estaba hundiendo. ¿Pero qué tiene eso que ver con el versículo 1? ¿No leo agua ahí? Quizás ça gagne à premier verset parce qu'il va gagner de là. ¿Quién más? ¿Qué más te purva? Estamos estudiando la palabra, estamos estudiando la palabra, amén. C'est étudier n'a étudier parole là. Gloria a Jesús. ¿Y viene más? Va a analizar juntos, amén. On analyse l'ensemble. Gloria al Señor. Adiós. Aleluya. Entonces vi descender del cielo otro ángel fuerte. Il dit après ça, moi voyons l'autre ange qui était grand nègre en pile descendre sortir dans le ciel là. Cercado de una nube. Il dit il était enveloppé dans un gros nuage. Amén. No se van a Cristo por esa Hechos 1:9. Travail chapitre 1 verset 9. Hechos 1:9. No se puede decir eso aquí. ¿Qué te dice nan? Analyse ça. Un ángel fuerte Un ange qui était grand nègre, rondó y una nube. il était enveloppé dans un drap, dans un nuage. Sorry. Hechos 8, versículo 9. 1:9. Travail Ah, 1 verset 9. 9. Ya. E ora ele acaba de dizer é coisa aqui, ela hora tomar na chelo, mientras que não estava para mira, e nuvem aqui tá é fora de não vista. Verset 9 là, il dit après il fin dire ça, il monté dans le ciel. En tant que t'a regardé lui, un nuage vient boucher devant Jésus. Na mira Jesus vai E o Jésus allait de uma nube. dans un nuage. Juan te mira Jesus vini back Et Jean ouais, Jésus vient encore de uma nube. dans un nuage. Então dice arco celeste sobre su cabeça Il dit yon la cancel sur tête li e su cara estava de maneira solo et puis figure dans le soleil e su piede era coluna de fuego. et puis pied de coup poteau de feu. Se você ler capítulo 1 de Revelação, Si vous voulez la révélation chapitre 1er, ele explica Jesus igualito assim aqui. la expliquer là de Jésus même genre. Amém? Deus, vamos ver capítulo, não se vai identificar aqui, mas vou ler na casa. Nous allons à la Kounia pour abrir la caillou. Tem capítulo 1, Dans chapitre 1er, ele explica mesmo gosto expliquer le même genre. de Revelação. La révélation. Tem Zacarias 4, 1 de 4 também. Dans Zacharie 14, verset 1er jusqu'à 14, Ele descreve il Jesus, décrivait Jésus tout. maneira para aqui dentro. Donc Jean dit là. Amém? Tá, Senhor Jesus na final de grande tribulação. C'est Seigneur Jésus dans finale grande tribulation. Aí nós vamos ler versículo 2 On a lu verset 2. de capítulo 10 de Revelação. Nosso irmão Reina por esse. Capítulo 10, versículo 2. Chapitre 10, verset 2, révélation. E de versículo 2 você está seguro Dans verset 2, on va sûr et certain que está Jesus que c'est Jésus. Y tenía en sus manos un librito abierto. em suas manos. Sí, y tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Amém? Verset 2, il dit, il te kembe yon ti livre l'ouvri nan main li. Li mette pied droit li sous la mer, pied gauche li sous terre ferme. Amém? Pelo menos vai nesse, se você ler na Hechos 1:1, Si vous li nan travail, e na ita bisa, mescos com mirele vai, mescos le binibek também. il a la parole, il dit, même Jean te il allé, même Jean l'a retourné encore. Amém? No versículo 2, Dans verset 2, esta bisa tenía en su mano un libro abierto. il dit, te gen nan main li yon livre qui l'ouvri.
Dem capítulo 5, Dans chapitre 5 là, nós temos sentar riba e trono com book de sumang, of não? nous voyons une chita sur fauteuil là avec un livre dans main. Ano, se você capítulo 5 também é o único que está digno para tomar el book aí, Il dit c'est celle-là-même qui dit pour prendre le livre ça. para mira e book aí, Pour regarder dans le livre ça. para abrir e book Pour aí. l'ouvrir le livre là. É o único que estava digno, C'est celle-là-même qui te dit, qui méritait. estava da Jesus. C'est Jésus. Agora tá mira, Kounya ouais, amém? Na final da grande tribulação, dans final, la fin grande o révélation, homem para com pia riba terra il y a un homme qui a pied sous terre e pia dentro da mão, et puis l'autre pied dans la mer com book abrir avec un livre l'ouvrir dentro sua mão. dans main. Tá é book de juízo de grande tribulação. C'est livre jugement dans grande révélation. Pero agora abrir de com, Mais kounya l'ouvrir pour qui ça? passou já tudo juízo a tomar lugar acaba. Parce que tout jugement est déjà fait. É preço que a terra me estará pagar, a guardo pagar. Prix terre a besoin payer, li payer. E a outra bini, Kounya vini, botou pia riba terra, un pied sous terre pia riba água, et puis l'autre pied sous de l'eau. que book abrir, Avec livre à l'ouvrir, visando o preço, a guardo pagar. la dit que prix à payer. É também receber, La toma back, la vini recevoir, la prend encore, a autoridade de terra. autorité terre. Amém? Ela paga o preço, que juízo não tem com a riba terra, Li paye prix jugement que te vini sous terre. tem preço que a guardo pagar, Prix qui paye. para tomar back. Pour le prendre encore. Lo qual um dia Deus abre de mão de ser humano. Ça que un jour bon Dieu te mette dans main l'homme. E que não bote boa governação de Satanás. Côté que yo mette li en bas gouvernation Satan. Amém, irmã? Pois está Jesus Eh bien Jésus reclamando, C'est bien tomando reclamé. posição de terra back. qui prend position terre encore. Amém? Versículo 3. Verset 3. Nós vamos Julio por esse, versículo 3. Gloria a Dios. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces. Amém? Il dit dans verset 3. Li prendrait le bien fort tant que yon lion cap gronder. Les finirait les sept l'oreille prend gronder répondre li. Esta bisa, e clamou com grande voz. Li relè bien fort. Quando leão ruge. Les que yon lion cap gronder. Ora o leão capta sua presa, sua proie. Les que lion li capté Ora garre. Les que le kembel. E tal sua voz e grunha, e ruge. Et puis lever voile commence gronder. Para o que se tem inimigo e bandana. Pour le ouais si yon l'ennemi bolayo. Para o quem deve enfrentar o leão e. Pour le ouais qui est capable résilient pour faire face avec lion ça. Ora garre. Lel kembel. E mate. Li tuye li. E puta su pied riba je. Il mette pied sous lui. E ta grunha. Et puis le gronder. Ruge. Li gronder. Amém. Assim é Jesus. Comme ça Jésus. Leão de tribo de Judá. Lion branche tribu Juda. Ela vem uma posição de terra back. Il vient proposition terre encore. Ela destruir o reino de Satanás. Il détruit le royaume Satan. Ela dura Satanás toda liberdade. Il va Satan toute liberté. Para mostrar mundo. Pour montrer le monde. Para mostrar ângelos. Pour lui montrer les anges. O Satanás não está contrincante para Deus. Et Satan c'est pas un ennemi pour lui. O Satanás não está oferecendo nada bom. Il va pas offrir rien qui bon. Ante ela vencer. Et puis il gagne. Ante a hora de alçar sua voz. Pour la plever voile. Para que se tem inimigo. Pour le si juste que gagne l'ennemi. Que tenha coragem de enfrentar. Il a courage de faire face avec elle. E tomar posição de lo qual estava a dizer. Prendre position de ça qui est pour lui. Amém, irmã. No versículo 4, se te pergunta isso livremente. Verset 4, se vous avez une question, levez main librement. Nós sabemos que é momento em que se suceder, em capítulo 2 e 3. Não é no momento que isso a passé. É anticristo que o profeta falso já está tirado do lago de Candela. Anticristo avec faux prophète là, eu vou ele na l'étang de feu. É momento que isso aqui passa. No momento que isso arrive. Na final da grande tribulação. Na fin grande tribulação. Satanás está amarrado em abismo. Satan amarré na gros fond. Pois é falso profeta que anticristo do lago de Candela. E bem faux prophète anticristo na l'étang de feu. Satanás amarrá. Satan amarré. É caminho que dá abrir para o Senhor uma posição de terra aberta. E chemin arrêter ou l'ouvrir pour Seigneur proposition terre encore. E assim estabelecer seu reino de 1000 anos. E c'est comme ça établi royaume pendant 1000 ans. Amém. Maneira mais bisa acaba. Já me dis déjà. É mesmo book de Apocalipse 5:1. Même Jean Révélation 5 premier. Para agora tudo coisa cumprido em G. Mais tout bagaille est compris dans lui-même. Amém. Versículo 4. Verset 4. O irmão pode ser, é Yon frère ou bien c'est capable.
Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Amém? 7 é o número perfeito de Deus. 7 é o número perfeito para o bom Deus. Amém? Deus aqui não dando su amém. Siga essa para mim. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo 6. y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Amém? Que o tempo não será mais. 7. Verset 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos y los profetas. Il dit dans verset 7 là, mais le 7e ange là va prendre connaître Cléon là, bon Dieu pour le faire ça li gen pour le faire d'après plan travail li te kembe secret dans tête li a. Jean te fait prophète qui t'a servi yo comme ça. Amém. No versículo 6, ela diz ela jura. Dans verset 6 là li semate. Na sume, está Jesus aqui não. Na Jésus lá. Pastor não pode jura para que mais alto com ele. Parce qu'il va faire serment dans une qui pas plus passer. Parce que Jesus está o Espírito Santo está igual. Parce que Jésus avec papa c'est l'esprit c'est encore même genre. De versículo 6 está bisa. Na verset 6 lá il dit que o tempo não será mais. Et temps pas même genre encore. Significa que não tem mais tardança. Ça veut dire pas plus tarder encore. Tudo custo vai cumprir. Tudo bagay para la accomplir. Na gente de bisa. Na cette là il dit el mistério de Dios mystère bon Dieu se consumará. Ele vai faire Jean te dit pour le faire là. Isso significa que o inteiro plano de redenção e salvação e redenção a cumprir. Ça veut dire tout plan rédemption délivrance a accomplir. Amém. Hora de cheia de trompeta sonne ça que lo sosode. Le que 7e cléon sonne ça va le passer. Ora o reino não do mundo vem ser o reino não do Senhor. Le royaume le monde para venir retourner au royaume Seigneur. Parce que governação do mundo é o que de Satanás. Amém. Parce que governação monde ça tem en Satan. Nós tem esperança, romana. Eh bien, gain espoir frère meu. Tem esperança. Gain espérance. Alabança na Senhor. Glória a Jésus, alléluia. Vamos ver esse versículo 8 de Jesus. Verset 8 qui vient dans verset 11. Amém. Nós vamos Sara para nós. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: Toma y cómelo, y amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Dans verset 8, il dit, après ça, vois, moi t'étendre, saute dans le ciel là, prends parler avec moi encore. Il dit, moi comme ça, allez prendre petit livre qui l'ouvrit dans mes anges qui campaient sous la mer ak sous tes femmes là. Moi proche bon côté anges là, moi mandel pour le bam petit livre là. Il dit moi comme ça, mais li, prends, mange-li, la bien yon goût amer dans l'estomac, mais dans bouche la douce tant que sirop miel. Moi prends petit livre là, dans main li, moi manger li. Li était douce tant que sirop miel dans bouche moi, mais l'aime valel, li était amer coup fiel dans l'estomac moi. Après ça il dit moi, c'est pour vous faire connaître message bon Dieu encore, message qui parle sur un pile peuple, un pile nation, un pile langue, un pile voix, un pile voix. Amém. Nós também aqui na Juan também essa aqui. Nous é lá gente é ça. Nós lembra angel que é book abrir em sua mão. Li é ange avec livre à l'ouvrir na mel. Anto angel aqui Jesus. Et puis ange está de Jésus. Tá donné book e deve se comer. Lá ele vai côté livre là il dit manger. E deve se agora Juan tá comer book. Il dit là que ange tá manger livre ça. Tá doce em sua boca. Il était douce dans bouche li. Pero ore vai tá amarga. Mais le descend l'estomac il était amer. Amém.
Estava assim na ducha que ele disse que ela devorar o book. Il est tellement douce, il dévorait le livre là. E portanto isso aqui que men. Peut-être ça veut dire. Que quando pensa depois de mirar tanto coisa assim aqui. J'ai pensé ele fait tout bagaille comme ça. E tá em cielo. Il est capable dans ciel. Que le nome se vai ter aberto. Il va besoin de soutenir encore. O homem de 24 anos. E um homem de 14 anos. Portanto, ela pensa que, glória a Deus. Peut-être il pense, ok, glória a Dieu. Pero ora tem notícia, botou um buyback terá. Mais ele tem nouvelle, besoin aller soutenir encore. Portanto, essa aqui é parte amargo p. Amém. C'est partie que é amé pour lui. Alabança ao Senhor. Quando representa a igreja. Jean represente l'église. Vai tempo aqui a igreja a casa com o Senhor. Pourtant ça il y a l'église mariée avec Seigneur. E a igreja é esposa de Elamchi. L'église c'est madame ou bien épouse mouton. Amém. Den milênio. Na milênio. A igreja está ativa junto com Cristo Jesus. L'église va active ensemble avec Jésus-Christ. Pero agora que nós está sofrendo. Mais quando nós souffrir. Pero não está comparar com a glória que está esperando nós. Mais il va capable comparer avec gloire captain nous. Nós vida agora que ribatera. Frère Samuel, la vie nous connaît sur terre. Não tem nada de comparar com a eternidade. C'est pas rien qui est capable de comparer avec l'éternité. Amém, irmão. É triste contemplar gente das coisas. C'est triste que des fois aujourd'hui que monde a choisi. Para prazer no mundo aqui. Pour plaisir dans monde ça. Que é temporal. Que a passé. Quanto tempo eu vou viver no mundo? Combien de temps você capable vivre dans monde ça? Um que vive largo de 80 anos. Il y a monde qui vit plus de 80 ans. A maioria está morrer mais jovem a vendia. Majorité je dis a morrer plus jeune. Semana passada jovem de 3 anos a morrer na Rincon. Semaine passée na Rincon, il y a un jeune 13 ans a morrer. Na final do serviço nós tomamos portrait. Na final, você vai mostrar uma foto. Jovem de nossa igreja aí na Guiana Francesa. E jeune na igreja, no outro na Guiana Francesa. Precioso jovem. Um jeune précieux. 21, 22 anos. 21, 22 ans. A roga. Li boit de l'eau, li tout fait. Ainda não põe a sua culpa, amém? Que jusqu'à présent pas jouer col na bateau. Vida tá passageiro. Eh bien la vie ça c'est passager la. Depois de vida aqui tá começa a vida verdadeira. Après la vie ça vrai la vie après commencer encore. Anto botar risca eternidade. Eh bien on prend un risque de l'éternité. Para gozo não placer não passageiro aqui. Joie, plaisir que passe sur ça. E podemos que era garantia que o lobo vive até 80 anos. Ou pas même que garantie que vivre li river 40 ans. Eu vou dizer com amor com 13 anos. E jeune rincon na li mourir à 13 ans. Nosso irmão na Guiana Francesa com 21, 22 anos. E frère nous mourir na Guiana Française 21, 22 ans. Na eternidade começar. L'éternité a commencé. E pergunta tá. Question c'est. Onde não tá agora? Que côté yo yé kunye? Amém, irmão. Pergunta sobre o capítulo 10. Question sur chapitre 10 là. Irmão Miguel, tu estamos preparado para o capítulo 11. Para nous préparer pour aller dans chapitre 11. Capítulo 10 é intermesso. Chapitre 10 c'est intermédiaire. E capítulo 11 também é uma parte de intermesso. Chapitre 11 c'est une partie de intermédiaire. Sí. Chapitre 10 là. Sí, pastor. Hemos visto por el libro del pastor Luis M. Ortiz también que tiene el Señor Jesucristo muchos nombres, aproximadamente entre 18 o 21 nombres, y en ninguno de ellos se le menciona como ángel. Entonces ahora como que me confunde el escucharlo en la Biblia, que le llame ángel, pero por la descripción y por las demás explicaciones en Hechos y en otros libros, vemos que es Jesucristo, pero el llamarlo ángel en Apocalipsis como que no me cuadra, ¿no? Es Juan que lo está viendo, amén. Ya lo sé que es Juan. Y Juan lo ve Jean Welly, igual como un ángel. La Biblia describe que es un ángel. Un ser espiritual. Un être spirituel, un mundo espiritual. Amén. Y es el libro de Apocalipsis que estoy predicando, de hermano Ortiz que estoy usando. C'est le livre en révélation que nous prêché. Amén. Tenemos el libro ahí atrás. Todo lo que estoy diciendo acá está en el libro de hermano Ortiz, un libro abierto para hoy. Tout ça que vous dit là, ni dans le livre Ortiz qui écrit, un livre qui ouvre pour aujourd'hui. Es Juan que está contando y lo ve y dice, vi un ángel fuerte. C'est Jacques qui raconté, il dit, il y a un ange qui était grand en pile. Y por la descripción de ese ángel fuerte, y por description, un ange qui était grand ça, dice que es Jesús. Qui c'est, il dit que c'est Jésus. Amén. Estoy haciendo todo esto, pero uno quiere. Y m'a fait tout ça, si on veut. Los líderes ayudantes eran los primeros que tenían acceso para comprar ese libro porque no es suficiente. L'idée avec ellos qui ont accès premièrement pour acheter parce que pas suffit. Si ellos no quieren hacer
uso de ese privilegio, véndelo con los hermanos que quieren comprarlo. Mais si vous pas voulez utiliser un privilège, on va vendre avec l'autre frère qui veut Hay acheter. mucha información allí, Il y a un peu d'informations là, mucha doctrina, un pile doctrine, mucha explicación de la palabra del un Señor. pile d'explication de la parole du Seigneur. Porque Él no solamente se limite a Apocalipsis, Parce qu'il n'est pas seulement limité à révélation, explica diferentes tópicos de toda la Biblia en ese libro. mais il explique différents topics dans toute la Bible sur le livre ça. Y estoy pasando superficialmente porque son mucha información. N'a pas passé superficiellement parce que c'est un pile d'informations. Amén. Es Ángel, el Juan que está describiendo. C'est Jean qui décrivait là. Igual, Même Jean. un ser que fue al infierno puede venir. Il y a un monde qui allait dans l'enfer. Amén. ¿Puede uno llamar a alguien que fue al infierno? Ou capable de un monde qui allait dans l'enfer? ¿Los hechiceros pueden sacar a alguien del infierno? Magicien capable de retirer un monde qui est dans l'enfer? ¿No? ¿Cómo, hermano Santos? Amén. Si vous-même vous pouvez aller comment faire retirer? Comment faire retirer? ¿Están de acuerdo que no se puede? Sí, no se puede sacar, un hechicero no puede sacar a otro del infierno porque ellos están previstos ahí para allá si no se arrepienten. Ahora explíqueme, ¿un rey puede sacar a alguien del infierno? ¿Un rey que sirve a Dios puede sacar a alguien del infierno? No creo, porque ya después que está en el infierno, solamente la misericordia de Dios puede hacerlo. Y si Jesús bajó a predicarles a ellos, ya los que se convirtieron podían tener misericordia, pero los que no se convirtieron. ¿Qué tema usted está trayendo? Dejamos esa parte afuera. O sea, no estoy de acuerdo, pero dejamos eso porque es un tema muy profundo. Pero Rey Saúl dijo que Samuel le presentó a él después de muerto. ¿Está escrito? Samuel peut devant lui après il fin mort. Ça écrit? ¿Era Samuel? C'était Samuel. La pitonisa y Samuel habló con él. Il dit que Samuel parlait avec elle. ¿No era Samuel? Et pas Samuel? Pero dice allí. Mais il dit ça là. Dice allí que es Samuel. Il dit que c'est Samuel. ¿Y es Jesús aquí? C'était Jésus là. ¿Es Jesús el ángel fuerte? ¿Es que c'est Jésus grand aigle? No porque Juan lo ve como ángel fuerte. C'est pas parce que Jean ouais est un ange. Eso quiere decir que no es Jesús. Es como Juan le está viendo. C'est un coup que Jean t'a regardé le tewel. Amén. Es Saúl diciendo que está hablando con Samuel. C'est Samuel qui dit qu'il t'a parlé avec Samuel. Pero no era Samuel. Mais c'est pas Samuel. Amén. Y después vamos a tocar ese tema. Après nous allons parler de thème ça. Porque los que fueron al infierno, parce que tout le monde qui est dans l'enfer, no hay segunda oportunidad. Pas une deuxième opportunité. Cuando Jesús descendió al Seol, que Jésus descend dans ce jour de mort, y no vamos a discutir este tema, solamente lo digo. Nous allons parler de thème ça, seulement dit ça. En este culto no lo vamos a discutir después, sí. Après, cuando Jesús descendió al Seol, que Jésus descend côté Moïse, Seol consiste del seno de Abraham. Eh bien, ce jour de mort, il parle de parti Abraham, ¿no? Hay un precipicio y el infierno. Avec l'enfer. Fue a sacar a los que estaban en el seno de Abraham. Y predicó a los encarcelados. Pero no recibieron una segunda oportunidad. Hebreo 9, creo que 27 dice que el que muere sin Dios es morir una vez y después el juicio. Es un tema muy amplio. Acepta eso de mí, después lo vamos a atender. Amén. Pero es Juan describiendo lo que está viendo. Mais c'est Jean qui t'a décrivé ça qu'il t'a regardé là. Y por lo que describe, et ça qu'il décrivait, y por lo que hace, pour ça qu'il fait, concluimos que es Jesús. Nous concluons que c'est Jésus. Igual que el ángel que el incensario. Même Jean avec l'ange qui t'a passé l'encens là. Por lo que está, para lo cual que está haciendo. Pour ça qu'il t'a fait, no está concluir que está Señor Jesús. Nous avons conclu que c'est Jésus-Christ. Amén. Capítulo de Jesús. Chapitre 11. Na capítulo de Jesús nós falamos de duas metades de grande tribulação. No capítulo 11 nós vemos deuxième demi-grande tribulação. Também tem parênteses. C'est un parenthèse lié tout. Essa aqui dois eventos de quatro parênteses. Ça c'est deuxième bagaille et deuxième bagaille quatrième parenthèse là. Tá bom para você calendário que nós estamos usando é tempo aí. Li bon pour connaître
calendrier je t'a utilisé dans l'époque ça yo. Tem calendário gregoriano. Dans calendrier grégoriano. Que consiste de 365 dias. Que consiste de 365 jours. Na ano 1582 na a introduzir isso aqui. Na année 1582 eu vim avec ça. Pero a profecia bíblica está basada. Mais prophétie biblique passée. Ano tem 360 dias. E uma année eu dis que il y a 360 jours. É importante para compreender. É importante para compreender. Amém, lo qual que está vindo agora. Ça que vem com ele. Capítulo 11. E bem capítulo 11. Está em 2 eventos de 4 parênteses. C'est deuxième bagaille de quatrième parenthèse là. Amém. Versículo 1 com 2. Vamos a Mercedes por esse. Gloria a Dios. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque has sido entregados a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Gloria a Dios. Dans le verset premier, il dit, après ça, il y a un bâton roseau qui te servi pour prendre ici. Il dit moi comme ça, levez, allez prendre ici, caille bon Dieu, ensemble avec l'autel là. Comptez combien de monde cap adorer dans le temple là. Verset 2, mais pas occuper gros la cour qui derrière temple là, pas mesurer li parce que c'est pour étrangers liés. Yo même qui gagne pour fouler la ville bon Dieu en bas pied pendant 42 mois. Amen. Nós estamos aqui na Juan Tawar done bara para midi. Nous là que Jean te joindre un bâton pour mesurer. E também se midi é templo. Amen. Eu dis mesurer temple là. Essa que pornificar. Ça va signifier que nós estamos construindo o templo. Eu estava construindo templo. E altar de adoradora. L'hôtel adorateur. Para proteção contra juízo. Pour protection contre jugement. Portanto, isso significa é bara e medimento. Peut-être ça que vous voulez de parler de bâton pour mesurer. Versículo 2. Na verset 2. Vista que parte para fue dado a los gentiles y hollarán la ciudad 42 meses. A partir de là, c'est pour gros full monde, gros étranger qui mesure 42 mois. 42 luna. 42 mois. ¿De cuántos años? Combien d'années? 3 años y medio. 3 ans et demi. Amém, hermana? Dus dat is de dos mitad de grande tribulação. Eh bien, deuxième mi-temps grande tribulation. Na de dos mitad de grande tribulação. Na deuxième mi-temps grande tribulation ça. É anticristo que quebra o pacto com Israel. Anticristo para craser contrato avec Israël. O romano por isso Daniel 9:27. Daniel 9:27. Amém. Quer estabelecer Daniel 9:27? É dos pactos de grande tribulação. Da quebra pacto, é anticristo quebra pacto com o povo de Israel. Anticristo para craser contrat avec o peuple Israël. Nós semana Cristo, Daniel 9:27. E ele faz uma aliança firme com o PN para semana. Mas meio de semana ele põe o fim no sacrifício e ofrenda de maíz. E riba hala de abominação, lo bem Cuta 13, desolação, tem a destruição completa. Cuta hora decretar, ta hora drama, riba cuta 13, desolação. Amém. E também de semana será pacto com Hopi. Digo que não se meia assim o contrato avec Ampil. Maioria de Israel lo reconhece anticristo aqui. Majorité Israël tu vas reconnaître anticristo. Amém. Como é prometi. Comme ça qui te promet là. Como é que lo protegerá. Comme ça qui pour protéger. Amém. Jesus sabe se o nome de mitata vos não aceitam. Jésus dit moi vina non papa não pas accepter. Lo bindem seu nome vos não aceitar. E una vina não parle não vai aceitar. E povo de Israel lo aceitar. Mas Israel vai aceitar ele. Pastor, homem que Hopi convenciente. Parce que l'homme ça c'est un homme qui convainc en pile. É carisma. Il y a un charisme. Quanto de nós aqui dentro admira Obama? Combien de nous même qui admirent les que nous Obama? Então Obama é presidente com mais
contra Dios y todo el presidente que está aquí. Et le président Obama, c'est lui-même qui gagne plus contre bon Dieu que tout le président qui te gagne. Y así el mundo lo carga el anticristo. C'est comme ça, le bon ante pour le charger antichrist. Lo miré como una persona bon. Je peux regarder comme un bon monde. De tal manera que Israel será pacto con él. De façon que Israël va signer un contrat avec elle. Un pacto de un semana. Un contrat pendant une semaine. Un pacto de 7 años. Un contrat 7 ans. Entonces, na metade do pacto, le stop sacrifício de imagens. Ele diz na metade contrat ça va suspendre sacrifice maïs. Na metade de grande tribulação. Na metade grande tribulação. Depois de prometer esse ano e meio, après 3 ans et demi ça yo. Le promet toute adoração na Deus. La interdit toute adoration dans bon Dieu. Le proíbe igreja. La interdit l'église. Le quebra é pacto com Israel também. La crase contrat Israël tout. Amém. Na metade é 7 anos aí. Na demi na metade 7 ans ça yo. O templo que porta é mestre construir para o povo de Israel. E templo de construir para o povo de Israël lá. Nada vira contento, amém. Já vim content. A o que estão pida muralha tem. Quando a sentimos o muralha que ganha. E você não pode ainda vestir na preto com pete preto para nada assim algo nada. Oui, on a habillé tout noir, chapeauté de noir, il a fait un paquet de bagages là. É sobrado de templo que Salomão a construir. Se reste temple Salomão te construire. Herodes a construir. Ou bien Hérode te construire. Amém, romana. Então anticristo logra lantabek e templo. Eh bien anticristo a arrivé de lever temple encore. Pero o pueblo de Israel. Même peuple Israël là. Não vou lo abrir. Jésus l'a approuvé. É momento que anticristo bota imagem aí dentro. No moment que anticristo mete uma imagem dedans. Anto imagem que lo pôr papia. E imagem lá capaz de parler. Anto lo ordenar tur gente para adorar a imagem aqui. Lá para ordenar todo mundo para adorar imagem ça. Anto não lo começar Jeremias 30 versículo 7. E você laisse à Jérémie 37 a commencer. É a abertura de Jacob. E commencement ou bien de Jacob. Amém. Caminho do povo de Israel lo perseguir terrivelmente. Quando que o povo de Israel a perseguido terrivelmente. Amém. Nós vamos dulce por ler Jeremias 30 versículo 7. Jérémie 30 verset. Aí não lo começa tempo não duro. Se laisse à temps Dieu para commencer. Para o povo de Israel. Pour o povo de Israel lá. Igreja católica é a cabeça de igreja mundial. L'église catholique c'est tête l'église mondiale. Jeremias 30 versículo 7. Jérémie 30 verset 7. Amém. É momento que lo apoiar. No moment ça vient, il va appuyer. É anticristo. Anticristo lá. É anticristo vira lomba para a igreja aqui. Aleluia. E anticristo para virar do para a igreja. Amém. Glória a Deus. Jeremias 30 versículo 7 bisa. Glória a Jesús. A cuando grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. El tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Então, tempo de angústia para... Verset 7, il dit, à la malheur, mes amis, c'est un gros jour malheur qui vient. Pas un jour qui apparaît devant lui. C'est va y a temps l'affliction pour famille Jacob là, mais il a échappé en balle. Amém. Lota tempo difícil. Se vai um tempo difícil. Para o povo de Israel. Para o povo de Israel lá. É o povo que sofre roupa. O povo está sofrendo um pil. Hitler a mata bastante de nang, 6 milhões de terra. Hitler também tuia um pil, mas que é 6 milhões. Amém. Pero tem um sofrimento não acaba. Mas que a sofrência para fim. É momento que anticristo em Israel. Momento anticristo anda em Israel. E lo botou sua imagem. La mete imagem. E lo ordenar para adorar a imagem aqui. Ele vai passar l'ordre para adorar a imagem. E nada não realizar quando estava a roubar. Et puis c'est là que pour réaliser que eu t'ai trompé. Nossa hermana Reina. Sí, la semana pasada una señora que trabaja allá junto conmigo, ella es cristiana y ella nos estaba mostrando un robot que han inventado, no me acuerdo en qué país europeo, de Medio Oriente por ahí, es un robot que está habla y también tiene derecho a votar y a dirigir también, y es como manera un ser humano. Entonces ese robot es una imagen de una mujer y dicen que no se sabe cuánto daño va a tener ese robot, porque tiene derecho a hacer todo, de todo, y puede votar también arriba en el favor está, yo no sé de favor, pero ella me mostró y para mí que eso es una señal que no es buena. Amén. Pero imagen que tu vas a botar den templo aqui. Imagem para meter no templo ça. Lo nota um robot. Le pape um robot. Le pape com poder satânico. La parler avec pouvoir satanique. Amém. Parce que c'est un robot. Parce que c'est un robot. Tá algo conosco.
tá mira algo comum caba. C'est un bagage que nous déjà ouais combien déjà. Amém. Que não é poder satânico que era imagem aquilo por papia. Eu vai pour voir pour capable parler. De versículo 3. Na verset 3. Amém. Nós temos misericórdia do Senhor. Misericórdia do Senhor. Glória a Jesus. Quem pode ler esse versículo 3? Que decide ali, verset 3. Hermano Miguel, después hermano Ángel Talesa. Hermano Miguel, primeiro, versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Verset 3. Ma voye 2 témoins yo ak rad sak sou yo pour faire connaître message bon Dieu pendant 1260 jours. Essa que nós estamos mirando é misericórdia de Deus. Essa não é que c'est miséricorde bon Dieu. Deus lhe dá 2 testigos. Bon Dieu va bailler 2 témoins. Para testificar 1260 dias. Pour témoigner 1260 jours. Cuida 3 anos e meio. C'est 3 ans et demi. Pois dele 2 partes de grande tribulação. Et bien la deuxième partie grande tribulation. Amém. Deus está misericordioso. Bon Dieu c'est un bon Dieu miséricordieux. Talvez é um perde, talvez é mês que era perde. C'est vrai ça tout le monde qui a le perdu parce que yo même yo voulait perdre. So Deus te permitiu escutar a verdade. Parce que bon Dieu permet tout temps de vérité. É um perde uma doutrina falsa, é mês que era perde. Yo monde qui perdu peut-être une fausse doctrine c'est parce que c'est lui-même qui voulait. So não de verdade que busca Deus. Parce que ça qui voulait chercher vérité vrai. Deus está abrindo caminho para nós. Bon Dieu ouvre o chemin pour yo. Pero tiene que estar agarrado na própria opinião, na própria obstinação. Amém. Qui tellement marré dans propre opinion yo. 2 testigos. 2 témoins. O profeta abertamente proclamar a mensagem de Deus. O profeta ouvertement proclamer mensagem de Deus. Tempo que um ainda não está papia de Deus. Um tempo que quando pessoas não falam de Deus. E não segundo tem igreja. E lá sur certain pas bien l'église. Persecução de cristiana. Persecução de l'église é cristã. É anticristo destruir a igreja mundial para o momento aí. Anticristo para détruire l'église mondiale no momento ça. A igreja representava a igreja de Laodiceia. L'église vai representer l'église de Laodiceia. Uma igreja rico. Uma igreja rica. Uma igreja grande. Uma igreja mundial. L'église mondiale. E muito provavelmente encabeçada a igreja católica. E provavelmente en tête l'église catholique. Junto com o pentecostal que coloca atrás. Ensemble avec Pentecôte capre de derrière. Adventista. Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Não turlo uni. Yo tout a uni. É união é de existir caba. União ça déjà existe. Solamente de vida mais grande. Seulement la vie pigo. Amém, irmão. Na tur união tá bom. C'est pas toute union qui bon. Tem de Bonaire aqui que está assim uma atividade aí na Corsol. Ici na Bonaire alguém que faz atividade na Corsol. E a pessoa que dá conta com orgulho com um logro grande. Mon ça lui raconter avec l'orgueil. Que ela logra reunir toda a igreja em estádio aí na Corsol. Il réussit à réunir toute l'église dans un stade Corsol. Lo que é sublime para gente. Ça qui sublime qui belle pour monde. Ta abominação para Deus. C'est abomination pour bon Dieu. Não tá vai para uni. C'est pas aller uni pour uni. Mas é único base é palavra de Deus. C'est besoin uni avec base parole bon Dieu. Não pode uni de adoração que é hechiceiro. On va capable uni na adoration avec fait magie. Não pode uni de lugar me tá adorando Jesus. On va capable uni na un côté adorer Jésus. Grande botar Jesus e maravilhoso. Vamos dizer lá o gala merveilleux Jésus. Anto bando de mim. E puis bon côté. Sabia Santa Maria, Mama de Deus, pedi para nós. Diz Mamãe Maria. Me não pode unir de adoração ei. Não vai acabar vir na adoração ça. E não tá bem. Ele vai braler. Of outro adorando vaca. Ou bien ele tá adorando bœuf. Mundo lo mire bom. Le monde entier a regardé son bon bagage. Por fim religião a uni. Toute bonne religion unie. Pero para Deus está abominável. Mais pour bon Dieu sont abominations. Deus não tá não. Bon Dieu pas là. Amém. Nós reunir em seu nome conforme a palavra. Dès que nous réunissons non selon parole là. E não Deus está. C'est là bon Dieu. Pero tem união de igreja não. Mais il y a une église yo. Uni. Se importar na crença. Sans il va besoin d'intéresser croyance. Diz para demonstração de força. C'est là pour démonstration force. Que a igreja tem voz. Que l'église tem voix. Nós temos voz que Deus está dando a nós. Nous temos voix que bon Dieu ba nous. Nós temos autoridade que Deus está dando a nós. Nous temos autorité que bon Dieu ba nous. Nós temos poder que Deus está dando a nós. Nous temos puissance bon Dieu ba nous. Tem tempo aqui. Na temps ça. Caminha de ainda não está predicando a palavra. Personne pas prêcher parole là. Deus não manda 2 testigos. Bon Dieu va envoyer 2 témoins. 2 pessoas llenas com o Espírito Santo. Des monde qui plein avec cet esprit. E señala de Deus nos seguirá. Aleluia. Si bon Dieu va suivre. E não predicar em tempo não difícil. Il va prêcher dans temps difficile. Não está ungido com exeta do Espírito Santo. Il y a point avec l'huile de cet esprit. Mientras que influência que tem riba mundo. Pendant influence sur tout le monde là. É influência satânica. Qui va une influence satanique. Alabanza al Senhor.
Se tienes que desesperar de tempo aqui. Si não tem sangue, muito desesperé. Tem grande tribulação está pior. E bem na grande tribulação é pior mal. Parce que sungo de detener inimigo de as local que Parce que mundo qui met Satan fait salve. Igreja. C'est l'église. Lo va do raptar. Là qu'il va enlever. Inimigo lo ya mang los. L'ennemi a joué tout milieu de la guerre. Mang liber. Mais la libre. Pe as local que Pour faire salve. Se agora que mesmo da desesperar. Si na moment ça desesperé. Pode descer de matar a culpa. Porque desse tu é tu. Al lugar da culpa para grande tribulação. Aleluia. Pour grande tribulação. Lo tá algo terrível. C'est pas un bagage terrible. Um ambiente satânico. Um ambiente satânico. Um ambiente diabólico. Um ambiente diabólico. É amor de ópio não tem mais. L'amour pile pas là encore. Costa cruel nós lo mira solamente. C'est bagage cruel seulement nous pas louer. Nós é sunango que aqui bom não. Nous même ça eu capete en bas. Ça quoi arriba nós lo wak que tá que bom não da espera com não. Mo pas connait aller assim na regarder ce qui passe en bas ici, mo espère non. Le não afectar nós. Mais il pas affecté nous. E de situação caótico aí. Et bien na situation chaotique ça. De hambre. Gango. De guerra. Demônio maltratando gente. Demônio tio paquet mundo. Hortamento. Volé. Isla não a desaparecer. Lírio disparaître. Tanto desastre. Paquet desastre. Deus te manda 2 testigos. Bon Dieu envoie 2 témoins. Para testificar. Pour témoigner. Amém. De com 2 testigos. Por que ça 2 témoins? So Deuteronômio 19:5. Parce que Deutéronome 19:15. Da vista que na boca de 2 tu costa o ardo estabelecer. Les dit dans bouche de toute bagaille il veut établir. Hermano Ángel, Deuteronômio 19:5. Alabança na Senhor. Na boca de of 2 of 3 testigos. Na bouche une of 2 ou 3 témoins. Tu costa o ardo estabelecer. Que da vista? Toute bagaille établie. E nós estamos terminando a ver mais hinta. Vai terminar a matéria. É classe por passa. Deuteronômio versículo 5. Deuteronome 19 verset 5. Como el que fue con su prójimo al monte. ¿Quién tiene? 5, 19:5. 15. 15. Pon audífono, te digo siempre. Gloria a Dios. No, 19:15. Gloria a Dios. ¿Vamos a 5? Sí. Yo dije 5. Sí. Ustedes todos no escucharon mal. Gloria a Dios. 19:15. Sí. Gloria a Dios. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación con el cual quiera ofrecer comida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Amén. Mínimo 2 testigos. Minimum 2 témoins. Para por condenar um ende. Para condamner um mundo. Para por acusar um ende. Para acusar um mundo. E também se Deus tomar os 2 testigos na. Deus sabe vai 2 témoins saio. É raça começar com 2. Raça começar com 2. Adam e Eva. Adam e Eva. E depois nós junam Abel e Set. Après ça nous va pedir Abel e Set. Em tempo patriarcal. No temps pour travailler là. Nós temos 2 testigos. Tem 2 témoins. Enoch e Noé. Enoch avec Noé. Na discussão de Sodoma e Gomorra. Na discussão Sodoma e Gomorra. Abraham e Lot. Abraham e Lot. De conflito com o faraó. Na conflito de para liberação do povo. Liberação povo. Moisés e Arão. Moisés e Arão. Nós vemos José e Caleb. Não é José avec Caleb. De tempo de governo rebelde de Saul. Na temps gouvernement rebelde Saül lá. Samuel e David. Samuel e David. De tempo de reino de Israel. Na temps gouvernement Israel. Que tem roupa e apostasia. En pile apostasia. Elias e Eliseu. Elias avec Élisée. De cautividade na Babilônia. Na continuité Babilône. Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias. De tempo de restauração de templo e nação. Na restauração templo e nação yo. Josué e Zorobabel. Josué e Zorobabel. Jesus também mandou seus discípulos de 2. Jesus foi discípulo 2 para 2. Amém, irmão. E aqui não Deus toma 2 testigos. E puis là bon Dieu foi 2 témoins. Para testemunho. Pour témoignage. Amém. E 2 testigos aqui. 2 témoins saio. Tá reto. C'est un défi para Satanás. Pour Satan. Reto para não seguir Satanás. Un défi pour nous suivre Satan. Reto para anticristo. Un défi pour anticristo. Reto para falso profeta. Un défi pour faux prophète là. Anticristo apresentar su mesmo como rei mundial. Anticristo apresenta como um rei mundial. É profeta falso como que está de Deus. Faux profeta está com um que c'est pour bon Dieu. E aqui não anda reta o reino de anticristo. E puis là, il a mettez en défi royaume anticristo. O reino de Satanás. Royaume Satan. E de 2 lugares. Dans la deuxième place. Deus mostrando misericórdia. Bon Dieu a montré miséricorde. Deus mostrando misericórdia. Bon Dieu a montré miséricorde. Quando palavra Senhor. Seigneur. Amém. Versículo 3, você se acaba? Versículo 4.
teco 9. Verset 4 qui vient à verset 9. ¿Quién que lee esa? Qui l'escribe lire? Hermano Miguel. E classe por passa. O Hieran, please. E classe por passa. Amén. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Amén. Alléluia. Il dit, commence dans le verset 4 là. Deux témoins, c'est 2 pieds olives avec des lampes qui campaient là devant mettre toute la terre. Si un monde cherche faire mal, il fait absorber dans la bouche, l'a détruit toute l'ennemi. C'est comme ça, un monde qui cherche faire mal, il pour mourir. Il a pouvoir faire mes ciel là pour aucun la pluie pas tomber, les a fait connaître message bon Dieu. Il a pouvoir pour faire de l'eau tourner sang. Il a pouvoir pour faire toute qualité calamité tomber sous la terre. Quand il fois il a vle li. Les a fin dit ça, il a pour dire, ça pour dire bête qui sorti dans gros trou sans fond va marrer bataille avec yo, la craser yo, la tuer yo. Cadavre va arrêter dans mi-temps la rue gros la ville là. Côté yo te cloué Seigneur sous quoi laisse ça y a changé non la ville là, y a relé Sodome ou sinon l'Égypte. Monde toute qualité race qui sorti dans tout pays avec toute nation qui parlait toute langue va arrêter là à garder cadavre pendant 3 jours avec une demi-journée. Yo pas quitter monde enterré yo. Amém. Nós mira é prometer a meio de grande tribulação. Nous é premier 3 ans et demi de tribulação, hein? Amém. Que o anticristo apresentasse o mesmo como pacificador. Quando que anticristo ele apresenta ele como pacificador. Que bota paz. E o mundo que mete la paix. Que tem solução. E o mundo que vem com solução. Mas na metade de grande tribulação. Na metade de grande tribulação. E não ele saca su unha na mera nossa vida. Amém. Se lá la mete zoin lio de outra com nós. E não mundo lo mira verdadeiramente quem está. Laisse aller bon c'est pas vraiment qui laisse lié. De prometer a meio não. Na prometer 3 ans et demi yo. Le gana aprovação do mundo completo. Ele vai joindre accord le monde complètement. Mas na metade de grande tribulação. E não mostra quem está. Le perseguir o povo de Israel. Le perseguir é cristiano. Amém. E Deus trouxe 2 testigos para 1260 dias. Por 1260 jours. Pois ele 2 mitar aí. E bien na deuxième mi-temps ça. Caminha anticristo é tur poder. Tout pouvoir. Dele 2 mitar aí. Na deuxième demi ça. Deus te manda os 2 testigos Bon Dieu envoie 2 témoins. Para inter a governação de anticristo aí. Pour toute gouvernation anticristo lá. Tem 12 não. Tem lá. Mostrando que tem tur poder. Cap montrer que ele paga tout pouvoir. Amém. Tá. Ainda não está bem fora do céu. Se você não sortir no céu. Passando para diante de Deus. Porque é capaz devant bon Dieu. Amém. Fora do céu Deus está mandando. Depuis no céu lá bon Dieu voe. Passou a igreja está em céu caba. Parce que l'église déjà no céu. Tá sali candela fora da boca. Só de fé na bouche. Ora que assim algo sali candela fora da boca. Se eu vou fazer bagagem que mal, de fé na bouche. Deus não poder para ser a céu. Bon Dieu vai o pouvoir pour fermer céu lá. Para ser não cai. Pour la pluie pas tomber. E tem profeta que para ser a céu para ser não cai, não? E tem profeta que vai fermer céu lá para tomber, oui ou não? Qual é o profeta da batata? Qui laisse professar te? Então agora Elias. Amém. Elias a ser a céu para 3 anos e meio. Ele ferme céu lá para 3 ans et demi. Alabança na Senhor. E não tem poder para ser a céu para a ser não cai. Eu tenho pouvoir para fermer céu lá para la pluie pas tomber. Tem hambre. Na grango. Tem pobreza. Na pauvreté. Escassez. Na razé. A ser não stop cai também. La pluie absispan tomber tout. Não tem poder ribe água não para converter em sangue. Eu tenho pouvoir para fazer tout em sang. Moisés a converter água na Egito em sangue. Moïse na pays d'Égypte il fait tout em sang. Não tem poder para
13 plagas arriba da terra. Yo gen pouvoir pour venir avec malheur ou bien maladie sur terre. Nós sabemos como Moisés a 13 plagas arriba da terra na Egipto. Nous comment Moïse venu avec en plaie en Égypte. Amém, irmão. Na hora essa grande señal não. Eu vai realizar gros signe. Que afetar a natureza. Que vai afetar a nature. E lei não físico. E puis loi physique. Amém. Não tá mal uso de poder. C'est pas mauvaise utilisation. Pero misericórdia de Deus. Mais c'est miséricorde bon Dieu. E na cheia da bisa. Na cette là dit. Ora na acaba num testemunho. Les a fin témoigner. Parce que Deus avisa não tem que vir para 3 anos e meio. Parce que bon Dieu Dieu venir pendant 3 ans et demi. Não tem importa como poderoso é anticristo tá. Ça va intéresser qui pouvoir anticristo a gagner. Não tem que fazer o qual Deus avisa não. Dieu besoin faire ça bon Dieu Dieu faire. Deus chama nós para fazer algo. Bon Dieu ele não faire um bagage. Para realizar algo. Para realizar um bagage. Não te rende. Pague mundo. Não te demônio. Pague demônio. Não te rende usar para demônio. Pague mundo que utiliza para demônio. Não rende. Pague pessoa. Mostrou para nós realizar o qual Deus manda nós fazer. Para fechar para realizar ça bon Dieu veut pour nous faire. Ora Deus chama nós para fazer algo e tá abrir caminho. Là que bon Dieu veut faire um bagage lá pour fechar. Nós caminha tá vamos prosperar. Chemin não a prosperer. Deus diz que seu povo. Bon Dieu dit peuple. Cruza e Jordão. Traverse Judéa. Vai conquistar. Não tem importa com alto na muralha não tá. Não tem importa com forte não tá. Ça pas importa como eu pues. A mim tem entregar para Palestina. Moi prometo Palestina. Anche o mundo não quer. Même si le monde pas. Ami Deus. A terra e céu. Tá entregado lugar aqui. Ma prometo plaça. E não tem nação que para contra o povo de Israel. Nação que campe contra nação Israel. Deus adulé. Bon Dieu balil. Deus a permitir. Bon Dieu permettre-lhe. Para palavra Senhor. Amém. Pero tem um momento que Israel vai invadir. Mais vai um momento que Israel vai invadir. Pastor nascerá pacto que anticristo. Parce que si on contrat anticristo là. Na volver virar lomba para Deus. Ne vire dos encore pour bon Dieu. Alabanza al Señor. Antenan Dios está permitiendo anticristo dentro. Et puis c'est là bon Dieu permettre anticristo rentrer. Pero hasta nan Dios está proteger su pueblo. Et même là bon Dieu protéger peuple. Después de 3 años y medio. Après 3 ans et demi. Ore. Laissa. Dios te permite anticristo. Bon Dieu permettre anticristo là. Quita nan vida. Où était la vie. E na gran vida que ela tirar. Et côté la vie, nous sommes tombés à terre. Amen. Para rond mundo mira. Dans le monde entier capable boire. Amen. Coisa passa aqui na Rússia, leva a China. Il y a bagay qui passe courir là bien loin dans la Chine comme ça. Même dia nós estamos aqui na Afrique. Même jour nous là. Rond mundo lo mira nang tirar. Le monde entier après tout à terre. Gente não está contente. Moun yo content. Amen. Versículo 8 tabisa. Verset 8 là dit. Glória ao Senhor. Versículo 10. Verset 10. Y los moradores de la tierra y la nota dera nang romanan. La nota dera nang. Yo pas enterré yo. Por menos vai no versículo 8 tabisa. Avant nous aller verset 8 là dit. Amen ku nang curvador tirar riba terra. Que como ça prêté à terre. Den é cidade que chama Sodoma e Egipto. Na ville qui est Sodome ou sinon l'Égypte. Esse é papel de toda classe de perversidade. La parle de toute classe de calamité, perversité. E tu rende lo miranang. Tout mon apoyo. Nalo no deranang. Yo pas enterré yo. El versículo 10 tabisa. Verset 10 là dit. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos. Tout le monde qui était sur la terre pour être content. Y se alegrarán. Y pour être content. Y se enviarán dones los unos a los otros. Y ya fait fête. Porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Parce que des prophètes ça qui étaient tourmentés, ça qui étaient sous terre. Amen, Romanan. Amen. Nang morto. La moyo. Amém. Estamos para uma vitória de anticristo. A monter une victoire de anticristo. Por isso que dura largo. Mais ça va pas durer long. Porque o versículo 19 avisa. Parce que verset 19 là dit. Y después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que los vieron. Dit comme ça, laisse ça porte en bon Dieu dans ciel là l'ouvrir bien grand. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y entendu une voix qui t'a dit, montez por ici. Mas vos habita en el capítulo 4 na iglesia. No chapitre 4 qui était dans l'église, la voix qui t'a parlé, sube aqui nan. Montez por ici. El rapto de iglesia. Enlèvement l'église là. Y mesmo voz pensando dos, sube. Même voix qui dit à monter. Y subieron al cielo en una nube. Et puis monté dans un nuage. Y sus enemigos los vieron. Et puis l'ennemi t'a pueyo. Y aquella hora fue gran hecho
temblor de tierra. Et kounya te gen gros tremblement de terre. Y la 10ª parte de la ciudad Jerusalén cayó. Une deuxième partie de Jérusalem tombée. Y fueron muertos en el temblor de tierra en número de 7,000 hombres. Et yo te mouri dans grand tremblement de terre de 7,000 hommes. Naturalmente mujer también me dinan, pero gente no se traduce aquí nada. Naturellement femme te ensemble avec yo tout, dans mi-temps yo tout, mais n'a pas de moun là. Y los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios de los cielos. Et l'autre yo tellement yo vinn yo pantan et puis yo dit gloire à Dieu qui dans ciel là. Probablemente tienen a convertir ainda trove a Dios. Probablement gen moun là jusqu'à présent converti dans bon Dieu. En Jes 4 bisa, Et puis dans 14 là il el dit segundo hay, deuxième malheur. el segundo hay, Dans deuxième malheur, anda a la malema, el segundo hay dans deuxième malheur, es pasado, li passé. y ya que el tercer hay vendrá presto. Kounye la troisième malheur présenté. Hay. À la malheur, à la malheur, à la malheur. Amén. Pregúntame ainda. Question matin. Remarque, Ou bien une suggestion. Mano Miguel. A minha fantasia na casa me dá pensar riba el lenga haitiano. Moi j'ai une fantaisie, moi là qui m'a pensé de langage haïtien. Na nos morto na nossa llora mais cortico. Moi dit na la moyo no crier picoute. So me dice ai se acabou que sei nan eta a la male que tu vai a la male. Mi fantasía, a ver, gloria a Dios. Amén. Nos vamos a pregunta. Sí, pastor. O sea, como que veo que no es nada fácil ser cristiano, ¿no? Porque vemos que el anticristo en la lucha con estos dos... ¿Cuál cristiano estás hablando ahora? De los cristianos que se puedan quedar o los que ya están siendo predicados en estos tiempos también. Todo tipo de cristiano. Porque vemos que No, los profetas de parte de Dios... Antes de seguir, porque uno hace ciertas declaraciones que no estoy de acuerdo, amén. Que es no nada fácil ser cristiano. Esa frase me choca. Aleluya. Después de que termine de explicarme, usted me dice eso. A ver, si usted dice gran tribulación, se llama amén, gloria a Dios. Sí, porque aquí vemos que los dos profetas de parte de Dios incluso tienen poder para cerrar los cielos. O sea, hay cosas que son necesarias para nosotros los seres humanos, pero aún siendo parte de Dios, esas señales habrán para que la gente crea en Dios. A veces todos tenemos un concepto de Dios de que todo lo que Dios nos da es lo que queremos, porque queremos cosas buenas, pero a veces Dios permite lo malo para que nosotros procedamos al arrepentimiento, ¿no? A ese punto voy del tipo de cristianos que pensamos que siendo cristiano vamos a tener todas las cosas buenas, pero en este caso, por ejemplo, las dos personas que vienen de parte del Señor van a realizar esas señales para que el cumplimiento de la palabra sea para que los que se arrepientan, como dijo, ¿no? Como dijo el pastor, como dice la palabra también. Amén. Es un ataque contra el reino de Satanás. Ça c'est un attaque contre le royaume Satan. Y Dios mostrando misericordia. Et puis bon Dieu a montré miséricorde. Algunos no lo vendrán como misericordia. Il y a pas garder l'état pour miséricorde. Pero el niño, cuando uno habla con un niño y no quiere escuchar. Les que on parle avec un petit monde qui parle entendre. Amén. Y si no quiere escuchar. Et s'il parle écouter. Amén. Le corregimos con amor. Nous corriger la clamor. Pero le damos castigo. Amén. Mais nous punir tout. Gloria a Jesús. Pero esos cristianos aquí son cristianos de gran tribulación. Mais chrétiens ça là, c'est chrétiens dans grande tribulation. Más remarques, hermano Alquilino. Potret para mi hermana. Sí, pastor, yo tengo dos preguntas pequeñitas, sí. ¿Cómo se llaman los dos testigos? Amén. Eso lo vamos a ver después si da tiempo. Nous allons voir ça après attends. Son posiblemente dos de las siguientes tres personas. C'est deux témoins possiblement dans troisième, dans trois personnes. ¿Qué simbolizan los 3 días y medio de su muerte? Los 3 días y medio que ellos están muertos, ¿qué simboliza esos 3 días? Amén. Los testigos, posiblemente, es Elías, Eli, con Moisés, bien Moïse, o con Enoch, dos de las tres. Vemos que de los juicios del cual se habla aquí, son juicios que Moisés hizo y Elías también. Elías y Enoch no terminaron su ministerio aquí en la tierra. Amén. Posible dos
de esos 3 possiblement c'est pas 2 dans 3 yo van a regresar. qui va retourner. Amén. Los 3 días y medio, eso te lo debo después. Et 3 jours et demi nous pourrons parler ça après. Hermano Darío. Gloria a Dios. No tuve que estar en el culto por una situación, después encontré, pero tengo una pregunta que yo quiero saberla. ¿Los 144,000 serán dirigidos por los 2 testigos o diferente? No estuve en el culto, pero quiero saber eso. ¿Por los 2 testigos aquí? Sí. No, porque los 2 testigos aparecerán en la segunda mitad de la gran tribulación. Y los 144,000 estarán desde el comienzo de la gran tribulación. Que creo que van a recibir sus instrucciones directamente de Jesucristo. Amén. Los 2 testigos tienen su parte específico y estarán en Israel. Y los 144,000 van por todo el mundo. 54 millions pour aller dans le monde entier. ¿Más preguntas? Mano Polanco. Y los niños pueden pasar. Pastor, cuando empieza el capítulo 11, dice que se le fue dada una caña para medir el templo, pero y le dijo no mida el patio, los atros, porque serán para serles dado a los gentiles. Entonces hay personas que dicen como que los gentiles no se van a salvar en la gran tribulación, pero ahí nos señala de que ahí van a haber muchos salvados de los gentiles, bastante salvados. Ese texto creo que yo no lo usaría para apoyar eso. Ese texto quiere decir que se le da la gentil, el anticristo tendrá poder allá. Hollará la ciudad. Ese texto allí, yo no creo que habla de la salvación de los gentiles, pero de los gentiles perdidos que tendrán poder en ese tiempo en Israel. Amén. Que es el anticristo y su ejército. Ahora seguro que habrá mucha gente que se salvará. Hemos leído en el capítulo 10, no recuerdo cuál versículo, que después que los 2 subieron arriba, que mucha gente dio gloria a Dios y reconocieron al Señor. En los juicios habrá algunos que, como Juan dijo, que tendrán más rabia contra Dios, y habrá otros que vienen en sí y dirán no puedo perderme. Amén. Van a realizarse que hay un cielo y que el diablo no es todopoderoso. Amén. ¿Más preguntas? Remarques. Hermana Mercedes. Sí, esa es una pregunta, porque ahorita se dijo de Apocalipsis 4:19, pero mi Biblia nada más tiene Apocalipsis 4 hasta el 11. ¿Será que no está completa o el capítulo no está correcto? Yo dije 4:19. Sí, y el hermano Joel contestó la pregunta, pero en mi Biblia hasta el 11. No, dijo capítulo 4 al capítulo 19 abarca la gran tribulación. Capítulo 4 al capítulo 19 abarca la gran tribulación. Creía que era el versículo. No. Perdón. No. Ok. Amén. ¿Más remarque, pregunta? Vamos a estar de pie, vamos a dar Dios gracias en esta mañana. Ahora lo voy a explicar. Ese joven es un joven muy amado que sirve a Dios en Guyana Francesa. Pero ayer se murió. Amén. Para nosotros orar por su familia. Amén. Y que Dios le dé fortaleza. Fueron a nadar. Se llama Elías. Amén. Los que conocen a Jerry, es un muy buen amigo de Jerry. Siempre que yo iba allá,
Estaba con ellos. Yo toujours ensemble aller. Es una foto que sacamos en Madrid, España, en el Congreso de Europa. C'est une photo que nous avons fait en Madrid, en Espagne, dans un congrès. Me dio muy fuerte cuando me comunicaron esto. Ça frappe ma fille que vous voyez ça pour moi. Fueron a nadar en un río. Là, aller nager dans une rivière. Fueron muy lejos. Il était allé bien loin dans la rivière. No pudo regresar. Il n'a pas retourner encore. Se cansó. Il vient fatigué. Y no le pudieron salvar. Il n'est pas capable de sauver. Y aún no encontraron su cuerpo. Et puis comme ça, jusqu'à nous va rejoindre corps. Para orar. Pour nous prier. Para que Dios le fortalece su familia. Pour bon Dieu bailler famille en force. Y para usted que es joven. Pour même tú qui jeune. Saber que tu vida no está en tus manos. Pour connaître que la vie ou pas dans plan main. Amén. Cuando Dios permite el ángel de la muerte llegar. Le que bon Dieu permet des anges la mort à venir. No importa la edad. Ça pas intéressé qui l'âge ou gain. Me entendí que su vida espiritual estaba muy buena. Me comprendre que la vie spirituelle était bon. Pues su deseo y anhelo es de encontrarlo allá en el cielo. Et bien, désir, l'envie, c'est pour nous rencontrer avec dans le ciel là. Para él no podemos orar más. Pour lui, nous pas capable prier encore. Pero para sus seres queridos. Mais pour ça qui était yo. Para la iglesia allá en Guyana Francesa. Pour l'église en Guyane française. Amén. Para sus familias. Pour famille. Sus amigos. Sus amigos. Vamos a orar que Dios nos fortalezca. Nous allons prier pour bon Dieu bailler force. Amén. Por medio de estos medios también. Hermana Paulina. No. Pero es de la pastora Lucy, iglesia pastora Lucy. Amén. Amén. Aleluia. Lagamos agradecer Deus ao meita. Alabado Deus, meu irmão. Alabanza, Senhor. Bota grande, meu rei. Bota precioso, Padre Santo. Danke, Senhor Jesus. Danke, Padre Celestial. Danke, meu Senhor. Bota real, Deus mío. Bom merece tu honra e glória, ó Deus Todo-Poderoso. Padre Celestial, la glória. Nós agradecemos, mi rei, a palavra ao meita, Padre Santo. Ó Deus, prospera a palavra, Jeová. De cada coração, Padre Santo. Tata, a voz suyo de la glória. Com todo entendimento, Padre Santo. Tata, abre-nos entendimento, Padre amado. Ajuda-nos, Padre Celestial, cada dia, mi rei. Para nos purgar na palavra, Padre Santo. Ó Deus, bendice na boa igreja, ao meita, Padre amado, Deus. Fortalece o pueblo, Padre Santíssimo, Deus mío. Senhor, não viaja mais. Danke, Padre amado. Danke, mi rei. Danke, Padre Celestial. Danke, palavra de Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, sempre agradecido, mi rei. Amém, mi Deus. E amém. Senhor Deus, Senhor, nos apresentamos, Tata Santo, Senhor. É família de Elias, oh Deus mío, Tata. É o momento que está sofrendo a igreja na Guyana Francesa. Seu amigo, não, Deus mío, se não conhece, Tata. É notícia trágica aqui, oh Deus. A vos a turcos, Dios mío. A vos a turcos, nos anhelo e desejo estar com Elias acerca de vos, Jehová. E nós te rogamos para nós, qualquer atrás, para sua família, para a igreja. É lá duro aqui, Deus mío, seja a vos fortalecendo. Porque aqui na igreja de Bonero, te clama e te ora. E te rogamos, Deus mío, fortalecer sua família, fortalecer cada um, Jeová, que conhece. Seu amigo, na mira Jerry, aí na França, Deus mío. Sou bom amigo de Jerry, Jeová de glória, Tata. É notícia, ó duro aqui, Deus, para vos a turcos. Nós sabe dia nos tinco vai, Deus mío, para nós estar preparados para o momento que chega, Tata, Senhor. Nós poderemos ter eternidade de minha presença, Tata, Senhor. Oh, me te rogamos, oh Deus mío, aí na Guyana Francesa, onde que te conhecer a vida aqui, a vos fortalecer, a vos consolar, Deus mío, minha presença, descender para cada vida, Jeová de glória. Oh Deus, que culpa possale, Senhor. Que põe culpa aqui, Tata, que se quer fisicamente para tomar despedida, Tata. De nome de Jesus, me dá pedir amado danke, Senhor. Amém e amém. Irmão, por cinta, aleluia. Nunca vamos ensemble. Deus